Izolo sigcine useYunisa usuphumele emhlabeni wangempela usuphumile la obugadiswe khona kwenkomo yomsebenzi izohlatshwa. Yebo ngoba phela kwazisa ukuthi ngase ngithe uma nginikela kulawa amanye ama-university sasiphekela ukuya kuwona. Ngathi mangithi ngiyabheka nalama point ami enginawo la. Umgudu ukuthi ngingene wawuchungechunge kodwa kithi. Njengoba kwawuchungechunge kanje yake lapha na kwagcina ke ngiphuthulukile nami lempopho yenaliti. Ngathi mangithi ngangena athi masithi ngiyabuka. Hayi indawo yokuhlala la isimo sempilo yala ungathi ngiqala amaphansi la ngiphuma khona ebangeni lase high school. Leli engangitshela ngalo ukuthi phela isikole sethu mekuthiwa i-university ngoba meku-university yona ngempela indlela inqubomgomo yokufunda nokufundisa khona ebiyiyona ibikwelinye izinga ubuke ukuthi uma ukuthi uze kulesa sikole ngenhloso yokujabulisa umzali abaningi babegcina bengaqedi khona bephuma kanti usuzikwaza ngowakho ungazi butwa shuthi kumele uyinikele ungayi ngokujabulisa umzali wazi ukuthi lento ingami. Yebo ababejabulisa abazali isiphambano namanje abaqedanga kulesa sikole abaqeda khona abaphuma amapalerapu uish yabo uish usuke ushiminzi uish siyazi ukuthi ke butwa ile kuzali inyathi sona certificate sakho ikhadi lakho osuke uzongena ngalo e-college kuphela. Uma ungena enyuvesi mhlawumbe ungangena enyuvesi njengo-UKZS njengo-Unisa kanje nakhona siyazi awuqualifyele ukwenza i-degree awuqualifyele ukwenza i-diploma uqualifyele ukwenza ini i-certificate yabo okusho ukuthini lapho ngokwathi shomkhulu wethu uyisahluleke ngeqiniso lokuthi yena phambi kwakhe akaqondile kahle kahle sengiyabuka manje mase sibuka lento nathi ngokuthi sesikhulile kodwa hayi ngalendlela yokukhula ukufika ezingeni lakhe uprincipal wethu nothisha bethu kodwa sesikhulile nathi ngezinga lokuthi sesiyakwazi ukuhluza yabo entweni empilweni sihluza into ezosiza phambili nengeke sise emuva. Okusho isiminzi sigcina sinawo 50% plus. Ingakho ke ngithini ngithi lowa age osuke uphase ngawo umphathi wethu wase high school principal wethu ingakho ethi buyisahluleki akusho ukuthi lokho thina sasikuzwa kabi ngoba sisasikile sasigaba sokuba zingane nabafundi base high school yabo kodwa wayicacisa singaphandle angeke uzofinyelela ezinkundleni zemfundo ephakeme kakhulu ekufana njengama-university kwaqonda ibanzi ngeke uyogcina lapho uyofundela umsebenzi wezandla. Ku-wrong yini ukufundela umsebenzi wezandla? Akukho wrong kodwa ku-wrong ngeqiniso lokuthini uma ufunde kulesa sikole. Ziningi izikole ungafunda kakhulu ngokukhululeka uphinde futhi uthuthukise uvundulule omunye umsebenzi wezandla obubuwena kodwa kuyibona ukuthi ubungazi yabo lapha kulesa sikole sethu mangibuka mina manje njengoba babesikhuthaza ukuthi asithole ubhatshela uqala 50% kuya ngaphezulu yabo okusho ukuthi minzi lapho awulungiselelwa ukuyokwenza umsebenzi wezandla. Angikhumbuli khona umsebenzi wezandla ufuna ubhatshela angikhumbuli bhatshela matric certificate emhlabeni wamanje ngoba umsebenzi wezandla ngokukholela kwami into okwazi ukuyenza wena engenziwa ngisho nawo umuntu ongayanga esikoleni. Okusho ukuthi ke lonto leyo angikhumbuli ukuthi ingane mfazi yayingazi izithuke isibophezekile kulesa sikole ngale yandlela eyayizizwa khona ngakhona ibona bengakhululekile behlukunyezwa becindezelwe khona ngempela wabona kahle ukuthi yabona la ngamfela ngisho la ngamathi uthisha unkulu esibhongweni ngale ndlela ukuthi umshayeli ukuthi ufike late
ekubenesho ukuthi ube yedwa uhlulekile ukuvuka ube cross night yabo leso sizathu siyazi abantu kodwa uthisha omkhulu wethu wayigcina enqoma ngokuthi asikho isizathu azosithatha kumfundi esenza ukuthi agcine efikeleze uyayizwa kahle lento mphathi wami angazi noma sisandawonye yeah ngiqondo umsebenzi wenzandla ukuyithathela nje lonto ethize uzenzele buka nje esinye isibonelo engizokunikeza sona manje mina empilweni engingasenza manje kodwa semempilweni yami sengila emgaqweni kuthe isimo sokuphanda lo sithi siyaphanda ke thina masenza ilokho za into enjani ezosiphilisa ezosinika isinkwa so sithi siyaphanda ake sibuke ukuthi mina ngingaphanda kanjani kwezinye zeyinsuku uthulekile la emnyango uthatha into elahliwe ekuthiwa udodi ushone emgqomeni sithi ukuqala lapha lokho uma uye emgqomeni ushone emgqomeni uthi uyabheka bathathe zihlukene ke lezi ngigaba la uvela uyiqoqela oplastic bodwa ubaqoqela boplastic ubafake la komunye uplastic kushiyana nokuthi kubathole baba bangana nawe ubunamandla angakanani ukuthi ubathole ekugcineni labo plastic uyabathwala uyahamba uyakuphi kukhona la bethengiswa khona indawo ezekuthiwa yi-graveyard ufika ukale la mawukala wenza kanjani lapho uyowudayisa lo mthwalo kubona bese bakunika imali yabo kulapho futhi time wesikhathi ngalesikhathi usavundulula lapha emqomeni uzothi uthi uyabheka hayi ukuthi nje lokho yazi mina ngingenza ukuthi ngalokho yabo wenze njani ukuthatha lokho kubeka ecaleni uqale kwamanje isikhathi ngoba sisathi sihambe uyodayisa lokho kade ukuvundulula la ukuplastic yabo igubhu bani uhambe ukalisa uyokala la mase uqedile ukalisa uhleli phansi uthathe lento oyithathe emqomeni ake ngikwenzele isibonelo ukugedasi lo wamanzi uyiplastic ngithe mina mangibuke indani njengakithi amarenke elayithutha khona la izithuthi eziphumula khona ezilinda khona abagibeli ezibathatha khona zibayisa la befisa ukuya ngakhona kakhulukazi emakhaya ngithi ngiyabheka lapha kula indawo baswele indawo yokuthi cha uhulumeni wayeyakhi kodwa ngeqiniso lokuthi umphakathi wakithi ugcina le ndawo ungayiphathi kahle ugcina nohulumeni wakhona ufika into esazoyakha kuphela ayishiye kanjalo ahambe isikhathi esiningi uthola ukuthi noma bakhona abasebenza abayiqaphayo abayihlanza kodwa nje nabasigcinela icala so sigcinele leyo ndawo igcina ingasasetshenziswa so abantu bagcina sebechama phambi komnyango bagcina sebechama ngala agcina senza kanjani mina manje ngiyayibuka lento okay manje uDecember isikhathi sibhizi kubhizi la ngathatha le pipe leli emqomeni elidrain amanzi leli plastic elime ngathi nje uyuthe ukugedasi nje lo wamanzi ngawusika phakathi kwaba into elingene nje kahle ngayithatha lento lade bechama khona ngayithatha lento ngayimisa yathi ngayifakela auto ngithathe i-screw ama-sharp screw gate emqomeni ngahamba nawo ngaya kuphi ngaya lapha mangifika lapha ngine-screwdriver ngisithathe khona la emqomeni kodwa phela ukuthi uzothola lesi esisha mhlawumbe mawube nenhlanhla wasithola esisha ngoba kuyenzeka abantu abafani abalahla izinto kwesinye isikhathi uthole lesi esihlephukile kodwa nje into ebalulekile eswesimi ngawo uma ukwenza umsebenzi nami ngasithola-ke esinye sesihlephukile nje isibamboni kodwa ngeke ngasisebenzisa odongeni lapho la ngaphansi ngathatha isigubhu lesi ekade ngisithathe lapha emqomeni abasilahlile yazi ngenza njani kusona sime sathi sinompopho la phezulu engane ngasika la ngezansi mangisika la ngezansi ngifuna senze njani manje lo mlomo omncane uyongena kule mbobo lela kule pipe njengoba limi kanje lathi usuzongena la kulona lo mlomo omncane yabo kenza njani mina lo mkhulu umlomo usungezansi thatha lo mkhulu umlomo ngawufaka kulelinye ipipe elithanda ukuba likhulu kunalo mlomo ngabe singenza njani la phansi kunama-drain akhona la akhiwa umasipala ukuthi zonke izinto eziwugeji ezifanele zihambe la zihambe khona ngathatha lento ngayixhumanisa nalokho yabo ngakusebenzisa nami ngafaka amanzi ngabuthi kusamfimfa la phezulu kuyachitheka
ngabe yini thatha manje phinde ngofaka le mbobo engifakela le yokuqala kule mbobo le encane yabo mingafanele ngifake encane ngifake njani ethanda ukuvuleka ithi ukuze le ephakela le la izansi yenze njani ikwazi ukungena la phakathi kulokhu okukhulu ukuze kuthi lokhu okukhulu makumile kulekelele le ngaphakathi ukuze le ngaphakathi yenze njani iyise lento la kufanele iye khona ezansi kwaba ukuqala komhlaba lezi zinto lezi ngazithatha sonke ngazincikisa odongeni zama zaqina noma ngingafika umoya kunjani angeke uyidudule babonga abantu banqonqoze abangake rank ukuthi ke imoto zingakanani abagibeli bangakanani mina le nto ngangiqale ngesulo ukuthi bazoyisebenzisa mahala uma kuukuthi imoto nemoto ekhona la erenka la ezolayisha engiphi u5 rand kuphela ngosuku anginandaba noma ngacama ka20 ka30 ka50 anginankinga kodwa uma kuukuthi imoto nemoto injani iyawukhipha lo5 rand kumina bakuthanda abantu lokho ke odriver ngaphakathi ngenye indlela baze benze njani basondele eduze kwami abanye babe ngengibasho ngamagama bangithipisa bathi yazi ndoda lento le kade yayiseqaka la erenk ibuka nje manje sesikwazi ukuphuma emotweni sihlale sithamele la akusanuki phela la ndoda yamadoda lana kade sekunuka kubhuza impukane lamaphara ebusuku la befika amanye ayikhululela ashiya indlela yabo asisakwazi ngisho nanokuthi abanye bamagibeli bebengasezi kule rinkethi beya kwamanye amarenki ngeqiniso lokuthi lapha ahlanzekile abantu besingasayenzi lento sibalindane la buka mshana bayalindana manje yabo lapha yana mshana mengamiwa mshana la kodwa wena mshana mkwazi ufike uyiclean le ndawo labo zakweni futhi abasafiki bezoyingcolisa le ndawo asikaluqashe nje isecurity wenze ngani mshana ngithatha njengoba kunje malume la njengoba nihlale ningifica la ningishiya la imina phoyisa la lento yabo bayithanda abantu ngenye indlela lonto kwabe sesikuba kuthiwani siyakhululeka mshana lento yakho izothi mayithuthuka sizohlela ukuthi sibhale incwadi ngendlela ubhale incwadi ngendlela esemthethweni esezingeni siyithumele ehhovisini lethu elikhulu la khona abanikazi bale imoto lezi ezisebenza la bawazi lo msebenzi wakho ngoba mshana mthini siyazi ukhona abanye boza kwethu abosikhulu phambana nembazo yabo mphindi phambana negele so kuzogcina kwenzeka kanjani lapho khona umuntu usazo ebona kahle ukuthi into yenza i-right kodwa akagoloza nje ukukunikeza lo 5 rand athi 5 rand mshana wami kanjani kule mali esenza uthina la mshana 5 rand mshana imali yami yakwayo nanokuthutheleka kwabantu njengoba indawo iseclean hayi babethuthelana ngempela buka isibambano kuze kube imanje ngoba mina ngumuntu ongenamoya ngabashiya nale nto lapha ngesimo sezimithizwe kwabanye ababewashiya imoto khona car wash base ngibona ukuthi sekunamazinyo abushelelezi akukhandeka khona la sesingaze sigcine sifike ekutheni sibambana ngezandla nawo ngathi hayi ayikhinki uNkulunkulu mina ukhona yabo yize lento mase ngikwazi ukuphila ngayo kodwa ngoba iyona futhi ngangayekhelanga ukuthi ngizophila ngayo ngunaphakade yabo ngangiyakhelele isikhathi sa December kuphela sesibuyela lapha manje kulento yamakhono yokusebenza ngezandla uyabona ukuthi lento yokusebenza ngezandla iyona enamandla ukudlula ngoba futhi angifuni ukuqambela amangezwe lezi imoto kule rank ibhuti zazi zingake uwafwazo 250 ngoba ngagcina nginebhuku ngoba ngangibona ukuthi mangingabhali phansi abanye bayangiqola bathi awusesikunikile nje into nikhokhelwa kangaka yabo mangithi ngiyabuka hayi ngathi akanginikile moto ngathi unginikile angisazi noma unginike izolo noma unginike namhlanje yabo ngigcine ngimvumela kodwa ekugcineni mase ngedwa ngiyabala ngiyabuka ukuthi imali engiyithole namhlanje engiyiqoqe namhlanje ayifani neyizolo ngobani kule mali ngaqala phela owamusha ibush nawo nganguthathe lapha emgqomeni zonke izinto ngangithathe lapha emgqomeni manje
sebeyisebenzisa lento kule mali engiyithola kubona ngosuku lokuqala ngakwazi ukuthi ngithenge ushibhushi u5 liter lokwakhona ngibuye ngizothenga khona lento lokhuzane ngathi uchatha kodwa lolu olukhulu olufuthayo yabo lethi yabo ngathenga yona lo shibhushi ngangiwonga ngobani ngangufaka lapho phakathi ngoxaxa namanzi njalo ekseni noma inini mina mangithola isikhathi kuliyona lento eyipipe kanje ngithi ngiyafutha ona ushibhushi yabo kwaya ngathola amagenqelezi lawa pink anuka kahle athi emathole singavele ngawabeka phakathi kulento so into ekuthiwa yiphungeli imbi laseni ngasekho uyabona manje ikhono seliyahlangana nesikole nanti ibhuku nanti ikhono buka yabo kuhamba kuhlangane phambili kuyahlangana kodwa buka ukuthi ivele kanjani lento esikoleni sami kwakuyinto enhle kodwa manje ukuthi kwakuyinto enhle ukuthi abafundi baphase ngezinga eliphezulu yabo bengakhuthazwa laba abaphasa ngo-H kancane lento phela ivela kanjena manje sikhuluma ngalo wayethole u-H yabo ukuthi wengavumelekile ngeqiniso lokuthi umphathi wethu phela yena wayethi kuphakela abafundi abaye-university hayi abazophuza amajuba abazokwehla benyuka nabecela u2 behudulana ney'caba beshaya isicabha ematekisini yabo ivela kanjalo-ke le ndaba uyabona kodwa ukuthi kube wawungathatha u5 emotweni wawuthi u2 ekhanda lendoda ezochama wayobabomvu hayi kwagcina kufika kwafika kuleso sigaba sebekhala sebethi hey uyasinda mshana lo5 wakho sebejwayele phela yabo sebethi uyasinda ngubani manje sebeyabona ukuthi bawukhipha zonke izinsuku ngabona ukuthi wento abayizondayo manje la ukukhokha zonke izinsuku sebedudwa yilento ukuthi isihleli la isikhona ukubaleka kwayo bakujabulelile bakubona bakusebenzisa so manje ukuthi kuclean manje sekuyababusa sengathi into yenzeka mahala yabo sebekhohle ukuthi baphume emasimbeni umuntu omnyama ke la bese sengithi ke hayi kulungile bomalume ngoba nithi beninayo umfana obenishwanelela la kodwa lo mfana obeyishanela kuphela yabo mina nithi benimnika amashumi kodwa nithi kumina nikenze u2 ngoba imoto senithi ziningi sila ku200 500 kulungile ayikho inkinga buka nike malume enzani kanje mina lo 2 rand nginguthathe sonke into ngicela ukuthi uninginike wona njalo ngolosihlanu kube u10 rand ke imoto mangena imoto iyodwa lo 10 rand wakhiwa yipi manje ukuthi ulo 2 rand ufike ngabe unginika wona umsombuluko lwesibili lwesithathu lwesine lwesihlanu anguthatha ngizothatha ngolosihlanu uthi u10 rand buka ke angeke ngisawuthatha kuwena manje driver anganona mawungena lapha ya erank ungena ku manager wakho bese ukhokha nelokuzana nemali yakho manager urank manager ngicela senze kanje nayo mina nami ngizoyithatha ku-rank manager ngizoxhumana naye ngimazise ngimnike lami ibhuku ukuthi nakho ngizocela ukuthi onko osewukhokhile lo 5 rand uthatha inamba yakho umuntu okusebenza ashiye lo 5 rand ashiye konke kwakho nami ungibhalele la ungithikele nje mina ngizofika ngizibhalile zonke inamba zakho ama-number plate akho ngoba nginalo ibhuku lakho wena imoto meke yakhokhisha inumber plate iyayithika la mengayishonge inumber plate yakhe akayibhali phansi kodwa kule bhuku lami engikunika lona mina mase ngifika kule manager ngenza njalo unginika le bhuku bese senginikeza imali mina ngiyoqhathanisa la ibhuku nalokho kusesandleni ngiyihamba kanjalo useyunisa uyacofa lapha nangu uthisha wakho eyunisa wagcina usuwenza imali eningi khona hey uyabona futhi uyabona kahle kahle ukuthi okungenzeka ukuthi kwakhona la wawuboshelwe lapha engeke idle khona ngiyasola ngoba manje ingqondo yakhe yagijima like business minded kuyikho ukuthi phela manje kukufica kabi yabona angifuna ukuqamba amanga kwezemfundo ngangihamba einyathelweni zabazali siyazi ukuthi phela uma uphuma umuntu nomuntu uphuma ekhaya lakhiwe yini ubaba nomama okuyibona abazali kodwa kahle kahle masibuka isenzo indima abayidlalayo kulo wamuzi phansi kwalo laphahla naleza into
indima abayidlala ukuthi babe nesiqiniseko sokuthi okukhona la ngaphansi kwaleli ikhaya ophansi kwalamagceke kuqhamuka egazini labo kuligazi labo okusho ukuthi kuyimbewu yabo njengoba kuyimbewu yabo ke okusho ukuthi ke nakho kumele kuhambe ezinyathelweni ezifanele eziyokwenza ukuthi noma ngabe abazali baya kweliphakade bayolusa amathongo kuba kumkhulu yabo ukufa kuyabenela bangasali bangahambi nomphefumulo onekhala lokuthi kazi umntanami nje uboyihlulwa ukuzinwaya uyoba yini ngoba phela bese ekhulile yindoda kodwa ubengakwazi ukuyihlafunela nokuyihlela ubefonzwa yimini kusuke kunqabeni bakhe yikho-ke besuke bekubophela esikoleni ngeqiniso lokuthi uma ngikubophela lapha esikoleni siyoyembula inkungula kuwena ukwazi ukuthi nawe uzibambe ziqine empilweni uzibone ukuthi nami kukhona ekumele ngikwakhe ngiqhamuke nakho okuyoba yisinkwa saphakade ukuze nami ngiqale ngakhe owamndeni nawo futhi ngenze njani ngiwuvulele indlela efanele eyokwazi na ukuthi ibathelele iy'thelo eziyokubasiza ukuthi nakwesabo isizukulwane basishiye kumgqumo ofanele wokuthi nabo bashiye abantwana bayokwazi ukuthi babe nesinkwa saphakade empilweni. Abazali-ke sibuyela kule nto, abazali-ke nami babengise esikoleni ngalolo themba. Ukhumbule mphathondlela ukuthi ngithe ekuqaleni nginganesalukwazi esingangizalanga. Ngixolisa ukusebenzisa le gama elithi ukuzala. Ngokwesalukwazi sami sangifundisa ukuthi nothisha bami bathi umuntu akazali umuntu uyadeda, isilwane sisalayo. Okusho ukuthini-ke? Okusho ukuthi lapho-ke sizosebenzisa le gama lokuthi umama wangithetha wangideda, wathi mase ngidedile-ke wangishiya ezandleni zalesalukwazi ngisawusana. Lesalukwazi salithatha-ke losana ngazo zombili izandla salifudumeza. Yisona-ke losana mhlawumbe ekuqaleni akade besilalelisise kahle bazokhumbula ukuthi ngiqamisile kwavela ukuthi usuku lokuqala ngiyonyathela esikoleni nami nginosuku lokuqala lokuthi ngiyongena esikoleni kangihamba naso lesalukwazi umuntu akamazibokwa. Yabo yena ekubambe ngesandla kanje kaze ngakutshela lapho ukuthi ngangigcoba uvaselina ngenye indlela manje. Ucwebezela? Angicwebezela kubonakala ukuthi hayi ekamazibokwa kwakhe le igezile ningake nilinge nje nisayigezanga. Yabo ngichicha ngenye indlela ngisho naseyinyaweni khona isikhindi sami nje engangisigqokile nje ngengisasisho manje kodwa sinegama laso lesasikhindi elalidumile. Yabo yeah no uphumile manje esikoleni useyunisa. Yeah ngilapho ngiseyunisa. Kuyakuthola futhi ukuyisebenza nakhona eUnisa. Hayi laphana kwagiligoda ke lapho kwangithola kona ngenkani mina ngangingazalele ngangingakufuni. Ngiqinisile ukuthi zazi nginethile la ngiyangisuka khona. Okay singaphazamisa ababukeli ngoba izolo angifuni ngithi mangigwade nguvalile sibuye sovula kwenye indawo. Yebo uthe kunothisha wakho owayenza photocopy ngazi yeah ingakho phela ngithi yabona lo mbuzo ubuzayo ubuzogcina ufile lapha. Yeah kahle ke sesibuyela ke entweni esikhuluma ngayo kahle ngempela okuyisihloko sethu. Yeah ngiseyunisa manje ngiphathi phezulu nami ke nemsebenzi yakhona. Yeah okunye kwako njengokumphathi ohleleke wakuvusa ukuthi ngizisebenze nakho lapha kwasiqala kudla lubi kodwa ngasekuqaleni kwakhona kwathi makuqala kudla lubi ngilo ngikushaya indiva kodwa kwagcina kuphoqelele kwacaca ukuthi kahle nansi indlela. Ngathi ake ngithatha abayingcosana ke ngithi 1 2 1 2 sibone ukuthi kuphumana.
Uthisha wami-ke lana-ke le ndoda engihlangana nayo e-computer lab-ke lana ngibhizi nemishini yabelungu-ke lana-ke ezobuchwepheshe yesimanje manje i-computer. Hhayi kubuchafachafa-ke lapha khala amabhathini naye ne-computer ngibuke nje i-screen lapha kubhizi. Nama-earphone ahleli lana siyazi-ke mphathi balaleli bakithi ukuthi-ke awuhleli kuleya nto kuyakushiyana nokuthi wenzani le igcina isingena kuwena ngaphathi enixhumana nawe leya nto lapha kwi-computer. Uqala uwathanda ama-earphone ukuthi uma wenza ulalela umculo kuye ngokuya uyicisha le nto ibangela isicefe nayo. Kodwa-ke ke silana la sikhona mina ngangisekulesi sigaba sokuthi ngiyawadlala ama-earphone, thanda kakhulu umculo wesintu ngangidlala ngiyasebenza la xafa nangu umsindo ongiphazamisayo-ke la eduze kwami lo mshini wokuprinta ngoba ikhompyutha engangikuyona engangiyisebenzisa eseduze komshini oprintayo no-photocopyayo. Sengikuzwa ukukhala ngenye indlela xapha xuku hayi bo kudlula ngisho nalo msindo la wami emadlebeni wama-earphone engufakile engulalele. Hayi bo ngithi mangithi ngiyabheka yile ndoda labantu abadala abangazazi into izinto Nkosi yami ngibekezela 1 2 hayi bo uyaqhubeka lo msindo phinde ngibe hayi bo uyaqhubeka gcina ngiphoqotha kahle aze yaqeda kudala la ngisukuma kufanele kushaye ihora leshumi ngibe ngiqedile ngoba phela ngo-12 iyahamba le nto le ngenza abantu sithembe mina manje seziyekelele konke yamazi umuntu omnyama uma uthe uzomsiza ushiya konke phansi athi hayi ukhona isibuthe uzongisiza awu mina anginankinga ucabange wena sikuthiwa sikufika uzovela aqhamuke ngo-12 le nto ihamba ngo-1 cabanga mawuthi naye ngivele ngagula nje longelisanda ngibhalana asikho lapho ngila buka mangithi ngiyafika la ndoda yamadoda kwenze njani asibangela umsindo la hayi bo mangithi ngiyaphika hayi bo yona lensizwa lena lo engayishiya high school ebuhlebethu eMzumbe ngibheka yotho yena nje ukanja planta marijuana lo usiqunya bekolo izinja ziyamthethe ziyabaleka izinja ziyamkonkoda zimthela kufenisi hayi bo ndoda yamadoda ufuna mfoka malunga wena photocopy la printer ngifuna le paper leli lapha ngifuna ukuyobhala economics lapha labantu abafuni ngene lapho uqala ngilethi nale paper kudala ngifeyila nale economics yale security ama-security abebheda fanele asuswe futhi ey'ndaweni zokufunda ngifuna yona le nto la mntwana ngithi ayiphuma it's okay se uthi kusize Mr. hayi khululeka mina Mr. nani ngikhona la ngizokusiza yanganomshini walapha kufuna ama-credentials student ukuze kubonakala ukuthi akhona yini ama-credit ikhona yini imali la ekhadini lakho i-student card because lapha kukanjalo yabo akekho umuntu omficela so uma ngithi ngiyashaya lelo khuzane yakhe la as-activate-iwe cabanga i-student card usuke ubhala i-exam kodwa as-activate-iwe le-student card ngingagxili lapho ngithi okay kulungile Mr. shintshe ngishaye sami student nami ngoba mina ngiyazi nawo ama-credit umshini usuyasho la ukuthi le student card asinamali ingakho le student number asinamali ingakho singakwazi ukuthi senze lento efunwayo lona usegangaza umshini nje angazi ugangaza ngale yabo so ngimenzele ngaloku kwami iphume lento yakhe ngoba usukele emuva eseyiprintile yona eseyenzile ukuthi umshini uyiprint la sekufanele ashaye nje into zakhona kuphume iphepha lakhe ngimshayela iphume wabonga wancanca lethi mvuka malu wenzani-ke la wena ubekwa yini la ngoba phela kade ungekho la wena hayi ngimchazele yabo kube ukuthi kayisibonana kanjalo nale ndoda kodwa uma ngithi ngiyayibheka ayikuthakazela ukuthi hayi ngibona la futhi isizwe yimina yabo usuyidlalile mvuka malu dala ngiyifuna le nto ngithi ngibakhombisa esefonini lapha abayifuni hayi bo hayi-ke nayi-ke menere le abayifunayo yabo cause yena wethanda ukuthi simbize ngomenere hayi menere nayi-ke yakho ngimnikeze asale kanjalo engifisela okuhle kodwa nami ngimfisela okuhle aqhubeke nendlela yakhe ikona kokuqala la engathe sawubona thisha wama-economics emva kwempilo yase-high school ngangimshiye ebuhlebethu nami manje i-economics yakhe ngisayithanda khona incwadi yakhe oyisifundisa ngayo kakhulu kwakuthiwa uPhilip Moore ngangiyitshela ukuthi igama elithi Philip Moore igama lencwadi kanti umbhalo wencwadi ye-economics yes leyo nto ngiyibona sengiyibona
nami sengingala ka-matric sengiqedile ka-matric sengingala kwezimfundo ephakeme kwaNgqondebane kuthi hayi le ncwadi lena ngoba ngiyayazi ngibona abafundi la le ncwadi sebeyiphethe ubuthaphuthaphu kanti le ncwadi thina sasihlezi senzelwa amaphepha amancane la sinikezwa wona kanti lo lwazi lolu lawelithathela lalo baba ingakho le ncwadi ayigcine ithanda kanje uyihlezi mekutshela that is the definition of multiplier from Philip Moore akashaya icaleni Philip Moore yeah ukwenza inkosi yababhali hayi inkosi yababhali le yabuye economics angiyivuma liyansizwa iyakwazi ukuthi into ekade uyifunda zonke incwadi zababhali bengakuchazeli kahle into ungabi naso isithombe sayo esiphelele kodwa yabona uma ukwafunda le ncwadi isiphambano obuka le ncwadi ugcina uqhamela kuyona kanje uma ufunda ka-economics ngendlela egcina ikwenzela izinto ngayo uzibone ukuthi hayi la siyahamba nalo ncwadi yini izinga lesingisi asisebenzisayo akusona lesi sokuthi ugabe ngaso isingisi ilesingisi sokuxhumana lesi senze izinto zibe lula yebo ukuthi mangikhuluma nawe kumele ungizwe yabo ngingathi ngikhuluma nawe mina ngikusebenzisela i-vocab yami engazi kahle ukuthi mhlawumbe wena uyazi sekumele ngiqale ku-dictionary manje kuyima ngibuyele entweni esikhuluma ngayo okusho ukuthi ngiyalahlekelwa uthando nentshisekelo ukuthi ngiqhubeke ngikulalele eqaleni yilokuthi hayi uNtweni hayi uNtweni kanti angizwanga lutho ekugcineni mengizwa la mabhomba stick akade ngikhiphela wona so uPhilip Monake wayelo muntu ulowo mbhali ukubhalela nje ukubekela obala ngesingisi nje ukuthiwa mawe ubonile kahle umbombo wathisha wangawukhophozeli hayi ngiyakwazi ukuzwana naye silapho ke e-university ke e-UNISA ke manje enyakeni wami oqala njengoba ngihlangana khona nalensizwa enyakeni wami oqala nami ngithi mangenze zami izifundo lana mangihlanga kuba lapha ngike ngachaza ekuqaleni ukuthi sibi open distance learning kule e-UNISA so njengoba sibi open distance learning lapha yana kahle uthisha i-lecture lapha yana asibhekani nayo nsuku zonke kahle futhi alokho usuku la kubona khona i-lecture abake bafunda khona banabo ubufakazi balento ephathekayo ukuthi omunye namhlanje unayo iziqu zakhe azithola khona enyuvesi yase-UNISA engakaza ubona umbombo we-lecture yakho mehlo namehlo siqu nesiqu kanje usuke ususebenzile uma uzohamba lapho uzobabona ngobani indlela ekusetshenzwa ngayo lapha njengoba kuyi-open distance learning sixhumana okufundwa lapha kakhulu ngempilo yezobuchwepheshe besimanje of which okusho ukuthi kahle lapho ngiqonde ukuthini i-technology kurilayo kuyona kakhulu lapha yingakho ubona uthi ama-lecture ungawaboni kule gama elithi open distance learning kahle babethi bona bayishaye emhloleni abasunguli bale yanyuvesi ukucreate ngokuthi basungule lelo legama layo ngoba liyazichaza uma kahle isilungu umuntu osizwayo kahle njengolimi lakho lebele so sasichaza lokho so abantu abaningi lapha bathatha umqondo ukuthi i-university leya yizinga lisasikhathi ayidelelekile kube ngathi ka-Albert Mawulabo kubona lesikole sasebusuku abantu abafunda emini bayakubhampela kube ngathi nje wena ufunde yabo kodwa kahle singalokho nje sikanta kakhulu sila ngaphakathi e-UNISA so lana ke into engifuna ukisho kulokho njengoba ngichaza konke lokho sinceke kakhulu lapha yana imfundo yalapha yana yinhle ngelinye izinga iyona mina ngokwami engagcina ngibona ukuthi yabo le ifanele lo sona lesikhumba lesi abantu abamnyama abakhulele endaweni zasemakhaya abafunda abathi befunda bejahle lempahla ngeqiniso lokuthini naba bazenza
ekhaya imo igadi lilelezi njengoba la uyena ithemba lokuthi njengoba ephumile nathi isinkwa sosidle kuseni ngaya nala ekhaya nathi njengoba sisalala kulo round nje wotshani elinye ilanga nathi siyovuka endlini yesitini ku4 sibe na umbani ugesi lo yabo nami ngipress udonga ngibone kuphuma ekhandlela elikhanyisa yonke indawo so okusho ukuthi la sisuka khona emakhaya sisuke siyithemba lani lekusasa eliqhakazile kubantu bonke basekhaya kahle nje isimo sempilo usuke uyithemba ukuthi njengoba silala ngombhantshi manje sasa nathi siyolala ngecaves yabo ngenxa yokuthi sinale ngane le esinjani isinikelile yakwazi ukufunda yaze ayofika esifundweni semfundo ephakeme kangakuba lapha phela esifundweni semfundo ephakeme ila iyofunda khona umsebenzi ezothi mayiqeda ukufunda u4 years mncane kade efunda 12 years la okusho ukuthi mayisesolinde isikhathi esincane 4 years ihambi ngani yakhona iseyunisa kuyafunda kanti lapha abazi ukuthi isayobhekana nomunye umqatha ayazi ngisho icomputer ayinaso ngisho smartphone ayinayo ngisho ifone yayibona hey kusuke kuthiwa siqala phansi bafike babhekane nalowo ngenamba kokuqala abakwazi ngisho ukuthi uthi ezo-register ezobhalisa umuntu lapha yana kuvele kuqhamuka abantu ulayini bawumile emoto nazi babanike inamba security banike inamba mhlawumbe kuthiwa 200 kuthiwa siyamala bangene ngaphakathi labafundi babathatha ke bayazi babayisa kuphi i-computer lab kune hall ye-computer lab lapha yakhona ngokuthi ke bayaqonda ukuthi abafundi abaningi kabanazo insiza kusebenza zesimanje ama-smart devices abanawo so nalesa sikhungo sigcina sibakhela bona abafundi sibalethe khona ukuthi akhona uma laba abafisayo ukufunda khona bengenazo insiza kusebenza ama-smart devices bengenayo access to internet babeze khona bavumelekile mahala bayosizwa nangempela ke basizwe bangene khona lapho mase befikile yazi njengoba befikile lapha kuzongena 200 wabantu mhlawumbe umuntu osebenza khona abawu2 noma bathathu bathi ngicela ubheke ukuthi yonke lo computer phambi kwakho i-on niyasebenza umuntu nomuntu ungena kuthiwe nayo icomputer yakho nayo icomputer yomuntu nomuntu khona usazokame khona 2 hours akukenzi lutho hayi ukuthi akenzi lutho ngokuthini akazi kumele aqale enze kuphi ukuzenza lokho ethi jeb kamakhelwana khophoza athi jeb kamakhelwana bona ukuthi uyambona abheke phansi athi uphakamisa isandla kulo wakhona osebenzayo athi shaya press start ushaya ukuthi ushaya ubani press ubani izobhala ukuthi escreenini uyayazi lo muntu kuyophela i-hour bheka start eqala kwi-button lokuqala uphuma ngala ka ubone start anganofundile phela yena ufuna ukuthi afunde apha abone ume ngalokho nje akawubona start azawuthola emva kwe-30 minutes start button lokuyi-on ukuthi ikhanya kwima kanjalo babhekana nalo mqansa so kuye sigxile lapho ngelinye ilanga ukuthi ke abafundi abaphuma emakhaya abangazange baqeqeshwe ngokufunda ngokuncika kakhulukazi kwi-internet ngokubaluleka kwe-internet kunamthelela mu empilweni yabo uhambe ibanga elide uhambe ibanga elide kanti ezinye ingane zomntakabani zikushaya ngawo ama-smartphone uyifica iposte ifani video online ubone ukuthi this is a kid yabo an old person a matured person can post such a thing yabo lapho yabona lapho ngifuna ukuthini nje kancane lapho ngifuna ukukhombisa ukuthi ezinye ingane zakwezinye indawo ezikhule ngendlela yokuthi ziyacatshangelwa ukuthi njengoba kunamhlanje sisobabili angikunike ulwazi oluyoba umgogodla kuwena empilweni yakho na ukwazi ukuthola isinkwa sophilo ngonaphakade uzohluthisela kubazulu kwesizukulwane sakho nawo babe nikiwe
labo bantu ngingasho kanjani uma siqhathanisa nala sikhona ake sibukeke la sikhona siku kanjani sibhekana ke nabantu ke nabantu onentsha eyithemba likusasa eliqhakazile enengqinamba zokuthi bakulungele ukufunda bazimisele bayikho banakho konke kodwa manje abakwazi ukusebenzisa indlela yesimanje manje ekufundwa ngayo neqineni ngawo okuyipi ukuthi kufundwa online sixhumana online asebenzisa amafoni sisebenzisa ikhompyutha sithumelelana ama-email iphepha oliphathi kanje manje kunama soft copies into yokuqala eyunivesithi ibashaya abantu kuthiwa sicela ukuthi iphepha lakho ufike amaphepha yakho ube ne-USB yonke into yakho ibe ku-USB wenze sure ukuthi iskeniwe asuke umuntu waseyunivesithi osebenza khona zibuyele ngaphakathi ahamba athi enza sure ukuthi uma ungena la ngaphakathi i-USB unayo ama-document akho askeniwe lapho aseparate azibuyele ngaphakathi basala bayaduma labantu abala manje ukuthi khona ongena ngisho USB khona ongazayazi ngisho USB ukuthi ngayithola lapho ngathi ukuthi mabathi bhu wethu lesethu sibe uthenga ama-USB hayi nayi sengiphethe i-USB abafaki yini mase belapha ngaphakathi kuma computer bayazenzela lento kokuqala into engifuna ukuyiqhamisa lokho bayazenzela kodwa bengakwazi ukuzenzela sona ke lento yokuthi ke sigcine thina sibasiza ogcine kuba khona umuntu ofisa ukulula isandla indaba ukuthi inhliziyo zethu azifani sabantu nami ngiqhamuka endaweni zasemakhaya khulele khona nje uba ngisho ngithi mongase uhambe la ngikubalela khona ngithi kule sikole sifunde kusona sisebuhlebethu isebhuqwini la kankomo zinupolish yabo isemakhaya khaya kodwa nginhlanhla ukuthi nathi sagcina siba no-principal wethu Mr. Wanilungiselela iphambili wasinika u-50% ekhanda wonke umuntu wayiphuma laphayana kulesa sikole sasinayo 50% knowledge. Some of us, they had even more than 50% knowledge of the smart devices, of how the online things works. So, ingakho ke sithi ke kumina kwagcina kuzwela ngoba kwaqala ngosisi wayeseduze kwami mudala ukuqala usene stress ngalendlela yokuthi akase lapha ikhompyutha lapha ngendlela uku-apply kushesha ngayo ababekile ngisho isihlalo lo wayeseswa sebambelele emadolweni abambelele isinqini aphakamise lesi sandla size sibe kuhlungu azasishintsha aphakamise lesi azame kanje azasimise kanje kulokho embukile umuntu wesizwe edlulela nje ufikile ke nomtshela into ezu3 press start bese uyabona umtshela nje ama instructions awu3 yakho athi read lapha phambi kwakho uzobona ukuthi kubhalwe ukuthini because lapha kwi computer desk yakhona kubhaliwe la kunento epastiwe la ebhala ukuthi okay 2 1 2 3 4 5 ukuze ukwazi ukucomplete i-registration process yakho kodwa still so ngaqala lapho sengenzile ya application ngayithola SMS la isho ukuthi okay I got my student number so manje nje base ngisitholile step esilandelayo so ukuthi fanele ngiyokhokha ini i-application fee ngalesa sikhathi ayisayimali 900 rand yabo so lokho ke ngase ngiqedile kwami ukuthi sekusele manje ngiphuma lo sisi mangithi ngiyabuyela ngala sengithi ngiyadlula nje kuyena ngiyaphuma ngiyamsiza yabo Nkosi yami lo sisi ngimfice kulayini mina nakulayini ngiyeqelile angizange ngiyulale khona kulayini mina because abanye abantu bagcina belala khona kulayini ngicabanga into ongayenza usendlini kini abantu bazibakhetha ukuyilalela lapha kulayini abafuni ukutshela abantu ukuthi cha mina futhi ngiba kanje na kanje lapha yana yilokhu nolokhu nalokhu ngisho umunye waphuma khona waphuma ngokusizwa abantu abathize wagcina enengayihluphi ukuthi lento ayazi wagcina ephumile khona kodwa ugcina kunomuntu omthumelayo khona ukuthi hamba uye khona bazokusiza bafike ke babhekana nalo mthwalo so mina ugcina kuhlaba kuzwela ke kuyami inhliziyo ngithi hayi ake ngimsize lo mntwana wenkosi akamecaleni ngimenzele okokuqala lokho kwangavumelekile ukuthi uthi nawe uzofunda la uzofunda umfundi ongavumeli ukuthi usize omunye umfundi
kodwa mina ngagcina ngenza njani ngintshontsha ngayisiza inceke inkosi cafa ya ungiphi phone number yakhe ithini igcwelise address yakho konke nje imininingwane yakhe lefuneka lapha ngifuna ukukha phezulu ukuze ngoba lento kuyinto esecaleni nje kodwa nayo inawo umthelela kule esikhuluma ngakho namhlanje ngoba phela la sisengaphakathi esikhungweni semfundo ephakeme kwangqondo ebanzi nami lana sengibonile ukuthi ngizongena la nami ekubeni uthisha yizi kwangelona iphupho lami lokuthi ngibe uthisha kodwa ngokubuka kwezimo zempilo nala ngisuka khona kodwa isystem okay singalala sikhona asinganabi kakhulu lana ke manje buka ngimsize lo sisi agcine sizakela lo sisi usefisa ungipha u100 uthi uyabonga uthi kade wayeyifisa lento lena yazi into esimkikizisa kakhulu manje efonini yakhe siyathi tiquququ isiyathi ukuthi hayi uwena ubani wakasibanibano usu-applyile ukuthi ufunde eUNISA ufundele izifundo ezikanjena walibona ikusasa lakhe ngempela liphumelele hayibo wabonga wanconcoza usisi wabantu wakhe i400 wabonga ngawuthatha kodwa nami ngoba ngangudinga kodwa kahle ngokweyami inhliziyo ngangafisa ukuthatha yabo ngifuna uqamba amanga lapho ngangathandi kodwa hayi ukuthi ngumfundisi kanjani cha leyanto lo yasiswe wengangicelanga mina yasuka kumina enhlizweni yami ngaphakathi ngoku-understanda isimo esithize kade ngimbuka ekusona ubelethe ingane lo sisemhlanje ulokhu emile la shuthi useyikhathele akasizwa umuntu futhi ngiyazi mina egcineni uyingamazi axoshwe ukuthi isikhathi sakhe siphelile kule computer akaphuma abuye ngakusasa cabanga bamenzela la kalula wajabula ngamtshela ngathi buka akuphelile la kusafanele wena uhambe ukwenza njani uyoskena amadocument akho ubuye uwaload njengoba bekutshela lapha ekugcineni bethi kunama outstanding document yabo asafunakalayo so iwona laba bafuna uwaletha ukuze lelo khuzane yakho bayenze njani bayiprocess uthole into ekuthiwa i-off wathi how yini uskena yenziwa kanjani ngathi wololo uphethe yazi uphetheni phethe iSamsung ifoni ngamenzela ngayo same time lento ngathi ngicela abashoot kahle awabeka kanje phansi wawashoot uyayibona impahla yokuscan leshisha uthathe lento le uyicopy uyiposte kulo kuzana uyishintshe uyise ku-PDF ufake i-USB cable la ingane ngayithatha kanjalo efonini yakhe sivela la kule computer yase-UNISA ngayithatha ngenzela ngabe sesengenze njani lento ngiyisave la kwi-desktop kule computer yakhona yase-UNISA ngabuya back ngazosebenzisa le password yakhe ngasebenzisa student number sakhe nale password yakhe ngangena ngabuya futhi ngaze wa-upload ama-document waphinde wayithola enye i-SMS esisho ukuthi hayi ama-document akhe asereceiviwe yabo okwakhe-ke wayibona efunda ngempela hayi wazibona efunda kusuka lapho wathatha inamba yami ngamcathulisa naye waze wayoqeda ngithemba ukuthi namhlanje uyasebenza la ikhona ngoba kusuka ku-first level uze kuyofika kwi-4th level wayihlala ebambelele la umbelethile yangimbelethile inkosi empela hayi nala ikhona naye maye ngibona njalo ngaso sonke isikhathi uhlezi efisa ukuthi inkinga enginayo naye ayazi ukuze angisize naye kodwa-ke mina ngokuqonda kwami ukuthi iy'nkinga ekunazo mina zingaphezu kwabantu zingaphezu kwamandla akhe zingaphezu kwabantu ezinye zazo so igcina kanjani indaba ukuthi wenze imali khona ngifuna ufike lapho igcina lana-ke buka-ke lo sisi lo uyasebenza kodwa ufisa nokufunda lo sisi ugcine sengikhuluma la ihamba khona kunomalunga kunonjabulo kamalunga ongisizile mina ngivele ngahlala phansi wayezenza into zami ngaze ngayenza kumanje nje manginomsebenzi enginikiwe yena vele ngibuze yena angitshele cabanga ku-WhatsApp vele ngimbuze nje ukuthi naba bethi banombuso thize lana uthini angitshele uma engitshela ukuthi bafunani lapho mangibona ukuthi lokho akubhaleki wangitshela wathi into angingayivumi ngingayazi
ngingayithwanga ngizohluleka ukuyenza. Kithi ngiyabheka usengibhalele yona ngesizulu seyanginikeza usethi angibhale ngesingisi sami. Mase ngiqedile uyibhala ngesingisi sami athi angiyibuyisele kuyena. Kithi ngiyabheka mase ngiyibuyisele kuyena hayibo usibhalwe ngenye indlela. Hayibo athi angiyithumele lento ngiyihambise. Mase ngiyihambisa vele ngithole 8 over 100 we ave ngisiza lo mfana. Ubona nje manje ngenza unyaka wami wesithathu. Ngaqala ngino-H wangenzisa i-abet ngabridge. Uzubona nje manje bese ngibridgeile nje sengiyenza i-degree yaka teaching we-Unisa intermediate in senior phase. Bayithanda abantu lento. Bayithanda labantu lento. Mina ngilokhu ngithola abantu bengifonela. Ubani lo ngikhuluma naye akuyena uNjabulwa kaMalunga. Usiza ubani eUnisa kwi-application room. Tsayo yena. Thina mbhuti ngiyacela ungisize yabo. So indlela ke iqala kanjalo kodwa akithi yokuthi ngigcine lapha nami ngithi ngenza owami umsebenzi ngingakaphumi khona. Ngingakawuqedi neyami degree yokuqala. Igcina manje sekunomthwalo ke. Sengathi kwagcina kumthwalo ngoba usuku nosuku i-hour ne-hour kunomuntu ongifonelayo. Nami lenhliziyo ekumina yabo. Anganuku umuntu wabantu nami ngiyafunda la kodwa mangifunda nami la akubhaliwe le mahlombe ukuthi ngiyangazini ngisukaphi ngenzeni yabo empilweni. Yeah. Akuvezi into esengqondweni yami. So ngithi mangihamba lana ngibafica behlangene kuma discussion room ngithi ngiyabheka uthaqile ukusenda ku-X. Imathi nami ayona into engangiyithanda esikoleni kangangokuba ka grade 12 ngabhala uphepha 1 kuphela. Uphepha 2 nje ngazigcwalisela igama lami yonke into ashiya kanjalo ngasubmit ngaphuma. Ngobani nganginesiqiniseko sokuthi noma lento ngathi ngiyaqala ngiyayiphendula ngiyophuma ngala kuzophuma ufail. This man fail. So ingakho ngithi imathi mina u30% okhona kwi-certificate sami owaphepha 1 kuphela. Paper 2 buta ngibhalanga ngase ngidubile imathi ka grade 12. Ngiyathemba ukuthi eqaleni ngeke ngakuveza ukuthi leyanto isizathu esinye senza ukuthi ngiyiyeke noma ngibone ukuthi mina nayo lento ngathi asidalelwene. Ngobani noma nganga cross night inyanga eyodwa ngi-cross night exam eyodwa yasi high school yabo ngizogcina egcineni ngibuya nawo dismal fail. So ngagcina ngithi must time man ngoba kube lesikhathi ngisifake kwi-accounting. Kwi-accounting mama ngicross night mina ngangubona umehluko. Ngaso sonke isikhathi economics nayo mangicross night ngangubona umehluko. Kwi-essay economic kade ngithole 40 or 60. Kangazi kathi ukuthi mangicross night to the next term ngizobuya nawo 70+. Yabo. So ngithanda into ene-progress mina empilweni. Into enenqubekela phambili. Hayi into engibuyisela emuva engangikhuthaza mina ngiyenza into engangikhuthaza empilweni. Ngifuna ukuthi mangenze into mina ukuthi ngivune izithelo ezinhle kuyona. Ikona kwenza ngiziqhaje ngisha isifuba. Ngithi kusebenzile. Baphe kade bengihleka. Yabo? Yeah. So iyona mina into engigqugquzelayo ukuthi ngihlale ngiyaphambili ngaso sonke isikhathi noma ngabe kumnyama kanjani. Into engibona kuyona ukuthi le inobumnyama kakhulu. Kodwa mina ngaphakathi mangizitshela ukuthi ngiyinqoba lento. Ukuzibona kwami egcineni ngiyinqobile. Kungikhuthaza more ukuthi noma ngathiwa kukhona iminyaka ewu7 ngaphambili eyinsimbi kusafaka ngidlule. Ngoba sengivulile oqala. Ngizeyivula naleyo 7. Into engifuna usuke ngiyibuka. Isikhathi angangithatha 10 years ngivula le into zeyinsimbi. Yabo. So ingakho nemethi nayo ngagcina ngithi must time man. Futhi ngaphuma mina ngaphasa ka grade 12. Iningi lethu ka commerce esathatha leso sinqumo. Yabo. Sasebenzela. Sagcina sikwazi ukuphasa izifundo zethu ngendlela efanayo. Umuntu kufike kulesigaba sokuthi uyabona umuntu ukuthi hayi imath ayikho la. Kodwa ikhona i-basic mathematics. Uyakwazi ukubala umuntu. Phelile. Akukho la empilweni yami mina manje. Uyenza kanjani imali eningi? Imali eningi
ngiyenza ngokukhula kwalabantu laba okuqala ngalabantu laba ekade ngibasiza kuba umuntu nomuntu mina ngaqala iprice ngayisho ecela yena ukuthi ngimsize ngimenzele avele sengithi ngiyabheka ekugcineni i-wallet ya 200 mangithi ngiyabheka iyakhala ifoni ngiyayiphendula hello imini uzinhle shabalala lo kade umsiza kwi-application yaseyonisa ngiyathemba ukuthi uyitholile u200 wakho nayi iphini yakho ngiyabonga kukhona nomunye usiswami-ke njalo abawu4 abazokufonela manje bathe basesontweni mabephuma bayezokufonela bacela nabo basize kade babezama ukufunda eyonisa masebeze baliduba yabo kodwa ngenxa yokuthi sebebone mina ngine-student nami sengilinde i-registration date nabo bafuna basize mfethu uma ungakwazi ngithi hayi kulungile sobona masebefona ukuthi kuyobe kume kanjani kodwa bona bazosizakala ngangikunika leso siqiniseko ukusho ukuthini le nto ababengitshela yona usuku nosuku kwaqala ku-oyedwa baba babili bathathu bawu4 bawu5 bawu6 kangangokuba ngithi sengenza unyaka wami wesithathu yabo hayi bosi wasekunabantu abaningi ngale ndlela kwasekufanele ngibasize kangangokuba ifoni yami iminute neminute yayihlala ikhala i-hour ne-hour ihlala ikhala kangangokuba ngigcina ngithenga amanye amafoni awu2 ngigcina mina sengakha inamba yami esecaleni ukuthi hayi le yokuthi nje mangizenzela into zami ezipersonal ngaphandle kokuthi kube into ezesikole yabo ngoba manje sengithi mangifika esikhungweni semfundo phambi la kulamafoni sekukhona abafisa ukwazi ukuthi ngifika nini ecampusini ngoba yena ufuna nami ngimsize yabo ngoba futhi enye into abayithandayo bathi ngumuntu wabantu bathi ngiyakwazi ukubasiza bathi angizithwala yabo hawu okay kulungile siswami kodwa mina lokho ngisuke ngakubhekanga mina ngisuke ngime ngokuthi into izele kumina egcineni fanele yenzeke yabo so mase ngiyenzile lonto mina nginethemba lokuthi uNkulunkulu emuhle njalo nami izami inkinga ngiyokwazi ukuyinqoba ngeqiniso lokuthi umuntu uyisipho sikaMdali ukhiqizwe umdali umuntu okusho ukuthi kukhona ingelosi ekuyena ngaphakathi emholele ekutheni sigcine sihlangana naye nami phela ngizikhohlwanga ukuthi ngiyisipho sikaMdali njengoba ngiyisipho sikaMdali kukhona nami abantu abangiletha emhlabeni nabo labo bantu abengilethe emhlabeni futhi kwakuyintando kaMdali okusho ukuthi umuntu nomuntu la emhlabeni engiyohlangana naye ekhathazekile edinga usizo mina engaziyo ngaphakathi enhlizweni yami ukuthi ufana nokuvula uzipho nje ukumsiza noma nokulahla iphepha phansi kodwa kuyena kuyobe kusho ukuthi hey wangisiza mntana wangethula umthwalo bengiwuthwele emahlombe iminyaka ngeminyaka neqolo lami silazi lagoba lathi ngenxa yalembhokodo bengihlezi ngiyithwele emahlombe ibisi ngisinda mntana masenga noma iqolo lami selizonqamuka yini ngenxa yalomthwalo semahlombe yami mina ngifike ngususe lo mthwalo kubona ngapha ngaphezulu kwesikhathi esingakanani ngaphandle kokujuluka okungakanani yabo bagcine egcineni labantu benza njani betshenana bebabaningi ngeqiniso lokuthi umuntu nomuntu ufike phambi kwami mina yona into engangenza leyo ngoba lento ngayiqala ngingena and futhi into eyayenza lokho ngangazi ukuthi uma wena ngikusizile ingelosi yakho yokuphila neyami ingelosi yokuphila njengoba zikwazile ukuthi zihlangane emoya yethi ihoshelana ngikholelwe ekutheni ngizokwazi ukukusiza nawe uvuma ukuthi ngikusize lapho ngokwami ngithi mina ngikholelwe ekutheni isalukwazi sami sangifundisa ukuthi mntanami asiphili ngokuthanda kwethu nangokwazi kwethu emhlabeni ingakho mntanami ngaso sonke isikhathi la ekhaya uma uphuma ngikhuleke ngicele kuMdali ngicele nakubaba omkhulu ukuthi la uhamba khona bahambe nawe la unyathela khona kube ukuthi kufike bona qale kubanyathele uma kukhona mntanami okuyoba yihibe empilweni yakho okuyokwenza ukuthi ungabuyi la ekhaya umphefumulo wakho usahlangene nenyama
basheshe bagweme lokho ngokuba okwasemhlabeni akupheli kulokho esikubona ngamehlweni yami. Ngangibuswa yilo nkolo ke mina, ngangibuswa yilo mfundiso ngenxa yokuthi ngisho ngiyaphi, ngisho ngiyodlala ebholeni ngangibuya ngisitshele isalukwazi sami, ngoba phela ngaphansi kwalapha hle engangikhulele kulona, engangiphila ngaphansi kwalo, engiphila ngaphansi kwalo ukuze kube namhlanje mangithi ngiyikhaya ngiyazi ukuthi ngiya ngaphansi kwalapha hlala lesasalukwazi. Kusuke ekuqaleni ngangimbikela ukuthi salukwazi sami namhlanje ke siyodlala ibhola. Njengoba bathi sidlala ibhola kuqale la imizingelo salukwazi sami silokho siyojima lapha emhlabashana. Njengoba bathi soyilolonga ke lapha emhlabashana sambile saba nomdlalo omkhulu lo kade ungipha 10 rand uthi ke angihambe kahle nawe ungipha lo wamkhuleko wakho. Salukwazi sami mesikholele ekutheni into nento engiyenzayo ekhaya mangiphuma ngihamba. Even ngiyogibela imoto ngisengiye edolobheni. Weyathi angingahambi ngambonanga. Ngangitshela ukuthi mase ngiphuma ekhaya ngangimbikela. Angidonse angilethele ekitchen lakhe. Osesekitchen lakhe sasima phakathi nalo. Angibamba isandla kanje. Athi asikhule mntana. Webiza lo mthandazo wakhe. Salukwazi sami saqala sokubiza sodwa kodwa ke nami wathi maqhubeka impilo ngabona ukuthi ukuze nami lo mkhuleko uphendule ngendlela mhlawumbe kuyiyona yona, ngoba kukhona la kwezinye igameko nami ngingabhekana nezinye ingqinamba ezithize ezazisho ukufa ezazingibeka phansi kokufa nokuphila. Ngingazi nami ukuthi ngiphunyuke kanjani, kodwa ngigcine njani ngibuyile ekhaya umphefumulo uhlangene nenyama. Kwesinye isikhathi ngibuye ekhaya sengingasayixoxi ngisho ukuyixoxa leyo ndaba, yabo. Kodwa ke imfundiso yesalukwazi ke iyayithi ke kanami uma uphuma le ekhaya ngiyawucela ukuthi ngaso sonke isikhathi sikhule. Wesasenza kanjalo ke salukwazi sami. Sazizibo yazi malunga yathi nenye indoda kimi engahlanganiswa naye to professor. Sengihambile le ndoda ethiwa yasala yakhala ngokuthi ngihlakaniphile. Kodwa into ekhala ngayo I'm all over. Uma ngixoxa noma ngichazela angikho straight entweni. Igcinisala nezinto eziningi ekhanda layo. Izibuzi iphendulo. Zonke izinto eziningi isala nemibuzo. Ayikho into straight. Yabo njengamanje sisemalini ukuthi wawuyenza kanjani imali. Ngifuna ukubona uyenza le mali ikhula izifike lapha khona usuphatha i-black card. Buka oyiyekele kanjalo ke nguphendule le mbuzo umphathi wahlela. Ayikahle. Yazi yini ngenza njalo? Yebo. Lapha eSouth Africa kuneyinkinga zokuthi abantu umsebenzi awukho. Yebo. Ngikholelwa ukuthi umqondo wakho umuntu onengqondo ngempela bayengakwazi ukufunda wena endlela enowenza ngayo ukuze uphathe imali. Baningi abantu abangasizakala. Yebo. Ngiphinde ngibuye ekuthenini konke okukhulumayo akukho useless okwakukhuluma. Konke ku-powerful. Kodwa manje amandla sizogcina singakwazi ukwamunca noma ukwasakha ngendlela right. Umsoco sisonga utholi kahle uma usugxuma. Okay, sizokwenza kanje ngiye ngithi siphanga umdakalo kaningi. Ungasheshi wenze njani la kumina uyidonse ngekhanda isavele emgodini kuthiwa iphuthunywa isavele ngekhanda emgodini. Yazona kanjani ngathi uphakela izingulube. Uyaxofa. Ngike ngathi phambilini emphathi ohlelo ngicela ungiphuhlaka. Mina ngiyangibalekele lo muntu. Uyakhumbula uzongibuza ukuthi ngeke kuthiwa uhlaka noma indikimba. Amaziko akefani. Ngiya ngithi indikimba le nakhona kusayindikimba. Indikimba iyona ewumongo wendaba ngoba indikimba ilokhu inhlalo umphakathi isikhathi ngiyakhohlwa ezinye izinto kodwa konke lokho kuphakathi yizi isikhathi sakho sendaba usiqale kahle indikimba yakhe iqale kahle iqalele emuva
yebo njengamanje ngicabanga ukuthi sibheke emaphethelweni yebo mangisuka la iyakhula ikhula umzimba sicathi umzimba ukuwana lonke kuwa yeah kodwa manje in as much as kuumzimba ukha phambili ukhe emuva ukhe phakathi ukhe emuva uyaxova kodwa konke egcineni kuyahlangana kuyawenza umqondo kunomuntu oke wakhuluma lapha wathi angikwazi ukulalela le ndoda ngabona ukuthi lo muntu akayona i-genius yazi mina akubonga kudinga uze kuthola umuntu ohlakaniphile kuyithola le nto yakho so manje inkinga esinayo abantu ababukayo imost yabo abafuni bajahile abafuni futhi isineka abanaso uthando omunye ukhalela idatha omunye ukhalela enye into kanti la it's not about idatha la kungokuthi lana sifunde kuningi mina sengikufundile kwi-episode yakho kuma-episode akho nje lawo 3 sesiwenzile buka ke uxolisa ukungena emlomeni ngizokusho lokho njengamanje ngoba sesisigabeni sakho uqala ukubonga ekutheni ukwazile ukukhuluma ungitshelo into oyibona ukuthi ngathi no abantu abayishilo mina ngumlomo wabantu yabo bangithule nje ngingakhuluma ngithule ngithe du ngeke ngakhuluma lapha ngaphazamisa omunye umuntu ongezwa ngathi uhamba ibanga leli kwathi umphazamiselane ngeke xoxa angifuni ukukuphazamisa ngifuna ukukuya vele sise aweni manje uma simele thatha 1 hour 30 minutes namhlanje sowuthatha buka ke into yabantu injani yezwa iqaleni ngeke yabona yonke mina into engisuke ngiyikhuluma ngomlomo wami iyahlangana nenye into ethize ngisuke phambili iyona into vele nami sengiyinothise wena futhi iyona into engiyithandayo ngiyabonga la and futhi angivele ngiyitomule lapha into isuke ivuswa into ethize ngisuke sikhuluma ngayo ingakho ekugcineni mina manje ngiyangitshela umuntu ngithi mfethu ungadavuzi kungabe konke lokho okukhulumile kuhlangana kanjani nalokho esikhulume ngakho manje yes ingakho mina ngaso sonke isikhathi ngiyangithi mina ngigade ukuthi ngingaphuma esihlokweni kodwa shuthi ke manje ukuphendula labo bantu bamakhosi ethu abehluleli bethu labo siyokhothama kubona abelungu bethu lokho abakucelayo sizobenzela mina ngesingami uhamba kahle yebo ngeqiniso lokuthi ke ingakho nami ngiyaye ngithi bazozikhethela mina ukukhona mina ngizokubeka konke etafuleni abefana umuntu yolumala kunoshukela ngakhona kodwa iqiniso elikuthi mina ngiyojabula makusondela umuntu eduze kwami ozongangandiseli umthwalo ozongiciphisela umthwalo ngeqiniso lokuthi ukhala ubuselude yini indlela mntaka baba isazoyihamba yomqansi ishone yavumbuka mntakwethu kunensingisi ngududu phambili inyonzezulu wenzeka kanjani ugcina uphathe i-black card wenzeka kanjena le private tutor bangixolise kulabe kade bengilalele kulokho kade sisaxoxa ngako kwangaphansi kwasekhaya kepha no kuyayenza sense ngoba manje imkhuleko uthi yona ebenamandla naseyintweni eziningi into yalento ke into ede ngifuna uphathe ohlelo into ede ngiveza yonke le nto ngoba namanje futhi ngibone ngathi ngizogcina ngihamba ngibuyela la sengikhona siphinde siyiqhubha futhi indaba ngaphandle kokuthi ngiphethile lapha ngoba kahle kahle ngiyabonga mphatho ohlelo ukuthi ngiphi isikhathi sokuthi konke ngikwenabayo engwethulayo nginaba kona uhlalo ubhindlela ngaso sonke isikhathi sona ke le nto ngifuna ukuthi ihlangana kanjani ihlangana ngeqiniso lokuthi yangipha ubele yangipha inhliziyo yozwelo ngakwazi ukuthi nami mangikwazi ukulula isandla komunye umuntu yabo kakhulukazi entweni isuke iyisihibe kuyena emvimba ekutheni aziqhulu elahla ithemba kuyena nokuzethemba ukuze ahlale empilweni eqhubeka eyaphambili umuntu wakithi ngeqiniso lokuthi ke lokho kuvela kanjani sense university ngize ngizokuthula sense university enkulumweni yami ngikuthula ngokuthi nami nganganakanga ukuthi ngabe kwenziwa yini kodwa manje ngoba kwangewona ukuthi mina ngifuna imali mangakhighlightela nje kancane
mina ngaze ngaba umuntu onenkinga zezimali mayelana nokufunda, mayelana nokuhlala, ey'ndlekweni nje zonke zami empilweni yami yonke. Angikaze ngaba yilowo muntu. Ekugcineni-ke ngiyokuvezela ukuthi mayikiphi amandla endoda lokho. Buka-ke sengibuyela lapho kuleya nto yonke leya yangifundisa ukuba nozwelo nenhliziyo enhle nobuntu, ngikwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngifisa ukusiza omunye umuntu kulokho asuke ey'ney'ngqinamba zakho, ngeqiniso lokuthi ngiphiwe inhliziyo enhle yokuthi sonke ekugcineni ngiyojabula masiyohlabelela sihube ihubo lanoyana lentokozo. So ihubo lentokozo esikhathini samanje yila ekhona sobe sonke siphethe ama-black card ethu sithi elethu, yabo sesiphila njengase-France ezweni lethu. Usufika upaka iPorsche la uyishiya ungene lapha phesheya uyithenga ukuthi uyaphuma ungena kwi-Ferrari uyishaya izulu ushiya ukhiye kanjalo, yayibona le nto ekhuluma ngayo. So na-ke eyami inhliziyo-ke iyayithi-ke ngelinye ilanga nami mangikuzamile lo 1% 2% ukuthi ngibule uNkulunkulu, ngiyembule inkungu kwabantu bakithi, kulabo abasuke besondelene kuthina. Isithunywa sakhe isona esenza ukuthi sihlangane nesami isithunywa, ngokuba bona bayakwazi ukuthola nathi singakatholani. So wena usuke kwimina uthunywe isona, nami kuwena suke ngithunywe isona. So uwona mango walento kade ngikhuluma ngayo kuko konke kade yukhiye futhi ukuthi ngigcine nami ngifika lapha endleleni ephathi black card. Endleleni ke phathi black card ke buka ke ihamba lana. Iyaqala lapha ke ngiseyunisa ke sikhongweni semfundo iphakeme. Ngiyaqala la ngiyabasiza labafundi, ngiyakutshela ukuthi njengoba kade ngingachaza phambilini ukuthi sengisesigabeni sesithathu, sengiyisigaba sesithathu enyuvesi endleleni iziqu zokuthishela under intermediate and senior phase ngiMechangani kama languages and commercial subjectives. Njengoba ngingachaza phambilini ukuthi kusuka e-high school ngingumfundi waka-commerce. So indaba ilapho ke ngoba ngithe mangithi kuya lapha ko-UKZN ko-Westfield side sambane zami lapho esasuka nasi high school yami, mina ngaba wokuqala washeshe wabona ku-first level second semester nje yaphela sengisikhwathele lapho, angasa-attending asengizicabangele ezinye izinto zami. Iqiniso lokuthi uyabona lapha prof angizokwanda kakhulu kodwa nakho kusayingxenye yalokho. Lapha professor wa-cross night semester yonke uhambe uyobhala i-economics i-multiple choice ubuye no-5/100 isiphambano. Buka i-multiple choice ye-economics ubuye no-5/100, buka uphume no-30 point ka-matric economics ubuhlala uyishaya first level unyaka wakho wokuqala. Buka isiphambano. Angiphathi-ke kulaba benza o-CA obani kule minye imkhakha engaphezulu, kodwa ka-economics and management science ngiyakutshela yashindo. Hey, ukuze makuthiwa umuntu osethi iphepha uza nenkinga zakhe ephepheni, hayi laba ngathi kasi beyisetha mnganami ngathi beza nazo lapha yana kwenziwa show ukuthi ugogoda khona, kodwa na uyobugogodekile ugogoda ngempela lapha ngoba uthi uphuma lapha usafuna ukuthi ufuna umholo wakho la uyiphi usipendele umholo wakho kuphela. Ingakho ubona abantu bakithi ezweni lakithi kugcwele abantu abasebenza abangenana ndaba nabantu ababasizayo ukuthi ngabe usizakele noma kuzenzakaleni, menginikezile nje umuthi kuphela, yabo. So silapho lesikhona. Buka-ke siqhubeka ukuthi sigcina kanjani sifika sesabantu abaphatha imali. Uma ngigcina kanjani sengumuntu ophatha imali ngempela, kungimeme kona mina ngingakumemama ngangale inhliziyo yokuba nokubele kwami. Ngiqale lento without from expecting any cent. Ngiqale ngingalindelanga nzuzo kubani. Ngichazelile ukuthi aqala ngasiza uthisha wamahhala, kodwa naye uthisha wamahhala ukuthi uyena umuntu oqala engamsizayo. Umuntu oqala engamsizayo yilapho sasihamba nabo kula NCO apply. Uyena lo wasisi oqala engama-applayisayo engamsizayo emva kokuqeda yami. Ngaqeda kulapho-ke yena wabe setshela abanye kanjalo. So yonke lento yayibuyela kumina. Mina ngiyaqhubeka ngiyawenza umsebenzi wami nalosi ngiyaqhubeka ngiyamsiza. Bonke laba abafikayo nabo ngiyaqhubeka ngiyabasiza. Ugcina la sengunyaka wesithathu la e-university. Mhlawumbe ngase nginabo abafundi aba-500 plus. Ababe seku-Excel wami. Yabo. Ngigcine senginyaka wes4 manje. Sekuyaphoqa ukuthi kufanele ngihambe ngiyokwenza ama-practice nami ama-practical.
ngihambe ngiye ezikoleni ngiyofundisa lento ekuthiwa ukuphiphiza ngoba ngenza indla intermediate and senior phase kathi nje ngikuthiwa lapha yana fanele wenze njani unyaka nonyaka ngokwase ukunqoba umgomo yasebenzisa uma ufunda lapha nokuthi unyaka nonyaka kumele uhambe uye emphakathini onezikole ufike nawe ufundise isikhathi esingangenyanga khona uzofika omunye wabasebenzi baseyunisi kule khozo yenzayo ezo assess umsebenzi wakho uyokuzuma wazi ukuthi ufika nini okusho ukuthi wena qhubeke kulokhu usebenza kulokhu uvuka ufunda kuze kuba ile ndlela yokuthi uyaphela lo 30 days buka abantu bakithi banjani mina wazi wafika nini ku40 kodwa buka futhi kwangisiza lokho ngiqinisile lokuthi kunyaka wokuqala ngawushaya wonke ngawuqeda ngangawenza ama practical awayeka unyaka wesibili ngawenza wonke ngawuqeda ngangawenza awayeka unyaka wesithathu ngawushaya nawo ama modules akhona ngawaqeda ngangawenza unyaka wesi4 sifanele graduate sengisalele ifunde engaki manje yilezi ezi10 zakhona bese kubila ama practically awu4 mina ke ngangisilima ngenye indlela lapha yana umsebenzi wasewonisa wonke ngangiwenza in 3 months unyaka wonke ngiqiniso lokuthi lapha yana into yakho nefunda online lapha yana badedela umsebenzi wa annually from the beginning of the year uthi mawuloga yini nje wentweni zakho mawumuntu updated uyakwazi ukubona ukuthi wonke umsebenzi wamonyaka la usukishini yabo so mina ngangiqala ngenza wesemester wonke ngisebenza kakhulukazi ebusuku ngagcina sengisebenza kakhulu ebusuku umsebenzi wami ngeqiniso ukuthi emini iningi labafundi abafunde eUNISA bahlala eThekwini bahamba ngezitimela ngamabhasi bahlala koMlazi koChesterfield hayi ukuthi bakuzalwa khona ngokwesimo sempilo yabo mayelana neseyimali ba afford ukuqasha lapha koMlazi bakwazi uku-afford ukuqasha la koChesterfield basebenzisa ama transport obhasi obuyitimela beza ngala so ukuthi kushaya o10 ekseni mabefika bebuthe la so mase befikile wonke umuntu usuke nethemba lokuthi mangibonelwa mfana ngibe into ezihlukile wakamalunga usukulami lobe lifezekile esho bani esho mina lapha kusosikhathi ngoba kancane le phone uyangi WhatsApp sengisendaweni ukuthi ngagcina ngenza njani ke mina sengenza unyaka wami wesi4 ngoba ngempela futhi mase befikile kumina ifoni yami yayihlala kumina ngangenza sure ngangibakhumbula bonke ngangenza even ngihlele ekhompyutheni mangihlele ekhompyutheni amafoni ami othi wayibala ile ka WhatsApp ile yelokhuzana yama calls la ku WhatsApp ke mase ngiqala ngiba busy ngangibhala i-status ku WhatsApp ukuthi uma ungidinga ngempela vele ufone ngoba njengamanje angizokwazi ukuphendula imessage yakho ku WhatsApp ungayibona ingene ubone ukuthi ngiyibhekile kanilutho yabo kuyasetshenzwa manje so ngangifuna ukuthi ke lo fona uyena esizothi nqampu nayo ngisho nje ngimthetho okay mfowethu ngesimo isikanje kanje manje ngicela wenze kanje mina ngizobuyela kona isikhathi esikanje yabo so ekugcineni ngaphambi ngaso sonke isikhathi mangiqeda ukuba busy bafanga ngibuyele kona lo WhatsApp hlale phansi ngedwa ngize logical bese ngiyaba attenda bonke ngibabuyisele ama replies akho so la ku40 yena ke indaba ila isivuthwe khona ke kunyaka wami wesi4 nami sekufanele ngilwa ikhona imali ngifuna uqhamba manga Capitec kwami account omuhle ngathi asikhathi asebenza uCapitec ngeqiniso lokuthi iningi labafundi abangibathola lapha yana babesebenzisa uCapitec so nami kwathi sengenza unyaka wami wesithathu kwangiphoqa ukuthi kunokuthi labantu ngibadube ngibashiye ongcono angenze into eyamanani aphansi abazokwazi ukuthi bayi-afford uma ngiba charge ukuze ngenze umsebenzi wabo ngoba khona into engayibonayo ukuthi kukhona abanye abadlalayo so ngangibona ukuthi lo usezwa manje ngobhoko yabo
kanti lokho kumina kwakuba kuhlungu ngoba kunezinto nami ezibalekile engizishiyayo base bethatha advantage banjalo abantu bakithi kanti isikhathi siyinonke asikulinda simile siyaqhubeka siyahamba yabo okusho ukuthi mina kangihlale njalo ngomsebenzi wami wasesikoleni ngisukela ngimuva kanti bengenzani bengisiza umuntu yena obezwela amathingobhoko so ngathi mangihlala phansi nomunye umngane wami engangimshiye khona eKZN owayenza i-chartered accounting la i-chartered isi-accounting lapha yani auditing yakhona so athi mangihlala nayo kila mina abantu engizwana nabo angithandi ukuzwana nomuntu ohlakaniphe ngaphansi kwami angithandi lokho ngoba mohlakaniphe ngaphansi kwami usadinga okuningi wena kimi ukuthi kuze ngikubeke sibe simqino kodwa nawe sibone inkinga esibhekene nazo empilweni sibone umzimba bempilo ukuthi busanjani esibhekene nabo usazongithatha isikhathi ukuthi ngikusize wena so mina ngifuna ngenxa yesikhathi ngifuna umuntu engizothi mangibambisene naye mangithi 1 athi 1 wakhe u0 positive 0 plus positive 0 ngenza isibone kithi kanjani ngoba u0 nje laba abadla aba-edeki yena shesha i-break into units lenda ngikhombisa ukuthi hayi kunje ningakho sithola uwanda so ngidinga abantu abakanjalo-ke mina empilweni yami ukuthi sigcine sibambisana nabo so na-ke anginabo abangani abaningi babili kuphela angibe ngithi abeqiniso abengithi ngoba yonke into so yingakho ngithi-ke lo munye usibu uyena lo engangihlale sixhumana naye kangangokuba nami mangifuna ukuyo-cross night kahle sengiphumele eKZN ngangixhumana naye ngifike ngingene khona ngisikwathisa yabo ngihambe nge-learning center yakhona ngihambe nge-computer lab yakhona ubusuku bonke igijima ngenye indlela ama-computer lapho iyo into engangiyithanda lapho environment yakhona i-right yonke into yalapha it's a big level so mangilo ngixhumana noSibu kanjena ngigcina ngimtshela ukuthi Sibu ilana ndoda sekanjena kanje fanele ngihambe ngiyokwenza ama-practical e-Bishop Steel ngakithi manje ngifisa nokuya eBuhlebethu futhi ngifisa nokuya eNyandezulu manje inkinga ngeBuhlebethu ndoda iqhelelene nedolobha ngeqiniso lokuthi mina ama-resources ami azongisiza ukuthi ngikwazi ukufinyelela ku-internet ukuze ngikwazi ukuhlala ngixhumana nalabafundi ngaso sonke isikhathi kuzokunika inkinga mangilapha emzini ngasekhaya uyazi-ke mfowethu ukuthi isimo sangasekhaya sinjani washo ethi kona ngempela udinga R100 ukuze uye edolobheni shuthi le nto nje sonke iy'nsuku wena shuthi yabo kuzomele uye kabili edolobheni noma kanye ngamthithi hayi khona enye i-option la ngingakwazi ukuhlala ka-anti osegama lakho umuzi wakho kusuke igama lakho e-Bishop Steel u-R20 ukuya nokubuya bathi bathi ya bathi hayi sokubuye sibabone ngakithi awuqale ngala yabo kodwa nami mfowethu kulaba bama-languages nabaka-commerce ngizokubambela kubona uzobaphushele ngakuningi lo mfowethu kanti naye usenokungixoxela ukuthi la usecabanga ukungijoyina naye uyabona ukuthi la ngathi uyograduate omkhulu la mentally uthi ngathi ngiyoqeda ngihlanya wathi buka nje mnganami ngiyithole 10 over 100 i-accounting le ngayithola total ka-grade 12 engaze ngaphuma ku-SABC 1 ngayo mnganami yezwa mnganami kade ngixakisile isifundo sengimele sangimela ka-level 1 ika-level 2 ika-level 3 yile sifundo yimi mnganami ngikhathele i-text ngikhathele lento mnganami hhayi ukuthi angiyazi le nto mnganami ngiyayazi kodwa kuyikona ukuthi lapha ephepheni vele kuphuma kuye mnganami bengingakulindele ukuthi kuzoqhamuka and futhi ngithi uma ngiye encwadini ngikuvula mnganami ngikubone nakho ngizivulela mina ngiyakwazi kodwa mnganami ami ngingakufundanga ngizokufunda kule term second term uma ngithi ngiyakufunda futhi akusekho sekukhona okunye so manje mnganami kanti uyazi ngakithi mnganami sisuke sinamaphupho okuphatha imali thina sasesifunde kakhulu la sesesikhona sasingasazimisela ukuthi siyofunda singasatholi lutho ngeqiniso lokuthi abazali bethu siyazi ukuthi ukuze impilo yethu nje ayifani neyabo thina sithi masikhula inhliziyo zethu zigcina zifisa izinto kwasekhaya ezingekho kwabazali bethu abangazi afford
so sigcina sikhipha umqondo wethu kubazali ukuthi bayidlalile indima yabo basise esikoleni basifundisa kodwa manje njengoba sesingalana ke sesiqedile esikoleni safunda kahle seyiseyilele kuthina ke manje so ngilana ke kule ndaba ukuthi ngifuna ukukuvezela ukuthi ngigcina kanjani sesiphathe black card lo mpethu ke lona ugcina eqhamuka ukuthi hey baba khombisa ikhompyutha akubuka baba into engihlalele la ikhompyutha lapho njengoba ngihlezi ngila uhlala ungibiza nje ngimbiza sengidirejistile kuyophela unyaka manje ngidirejistile njengoba ngitshela lezi zinto engithi ngiyayicabanga mengisakuhlola ngifuna ukuzwa ukuthi wena ngabe uzothini uzongahlulela noma uzosincoma isinqumo sami kepha wena wenze njani unginikeze ithuba ungibuzile isizathu sokuthi ngabe yini ngakuvezela ukuthi ayikho imojuli la engifuna ngayifeyilanga ngeqiniso ukuthi angijoli angifundi hayi ukuthi ngiyajona ngibhanka ama-class ngihlale ngifunda doki yami uyazi buka nje manje ngiyijace ngathi ngiphethwe ingculazi ngathi angihle ne-treatment yakhona nokudla kusangingi angisenasikhathi ngisho sokuzinaka nganothi isaluni ngangiyigcine nini yabo inwele zakho umphezulu professor ezakhe kwase ngingathi uyirasta engalenzi none walezi zami ngibuye ngithi kanje yabo yena wayezekile zinjalo sasineziphothekele zona yabo la ngemva saseyiqala ukuqothuka yezo umuntu wayigqoka u36 ngathi sasikhathi wasegqoka u28 hey yabo lumfikela usizi enebhasari yaka Transnet umuntu lona bephathi into zaka iPhone akayithenganga zonke wayinikwa isponsor ngezinga lokuphasala kwakhe kwa matric njengoba ngikutshela ngithi uzungu yithi ngilindlo bebandla ngokuphasa kwalo mfethu eshayela bo 100% bakaba 4 lezi ezinye ngikhumbula kodwa usibakhona into less than 70% lapha yana ekuphaseni kwakhe do wayiqhamuka ka commerce I think it was 70% or 80%. That was the lowest subject in his matric result. Sibusiso Ngcobo lo ngikhuluma ngaye abaningi abafundi ebuhle bethu ngiyathemba ukuthi bayamazi buka ke even namanje makhona omazi ukuthi usebenzela iphi inkampani ongitshela ukuthi uyakhumbula graduate which year was that which university graduate akona uyongitshela makuthiwa uyangiphikisa awukwazi lokho even if now you know who is him ungangitshela akekho waziyo unless umuntu oyi-1 umndeni wakhe ukuthi ukephi njengamanje akafile akaguli akasangani uphila saka njengoshilile ukhona uyaphila kepha naye zamnetha kakhulu wabona ukuthi I'm about to die, let's protect my life. Wenza kanjalo wayifikela yena impilo yakhe ukhona uyaphila kodwa ke naye emva kwalokho ahlangana nale mina sengimtshela nami ngana amade njengawo kodwa mina ngisheshe ngayibona level 1 lento ngakho ithebuka lapha euniversity nami ngikwazi ukubhala iexam yakho na kade ngingafundanga kade ngibhala ama assignment abantu ngibafundisa ngibasiza unabo beyobhala ama exam ngifike nami ngithi ngithi 80+. Mina mnganami lapha ngifundi. Bangifundile ngithola u99. Yabo. Bangafundanga 70 80 kambani obuka. Ngiyakujayela. Ngabe ziyamunca. Ngabe ngiloga same time eduze kwakhe. Qaqqa. Yayibona iacademic record endoda. Hayibo phela uzoba ngoba inkampani mawuqedela uthi into uzokuthatha usheshe. Ngathi kunjalo ke. University engifike ngayibona khona iyona university yethu. Iyabudaba mnyama. Le yawa masulumane afika phaki imoto. Itax shop yalapha iyodwa 2 slice u30 rand. Ngiyakutshela buka isiphambano ulambile la. Ubandani kuleya campus kubanda kushisa kuleya ndawo yabo. So athi mangifika kuyena ngimxoxela le ndaba ezimana. Yazi nongivezelana. Ungivezela forex trading, foreign exchange market. Yes. That is the guy yaqala yangitshela ngento ethu forex engangayazi empilweni yami engangakazi ngayicabanga. Wathi mengitshengisa nangikhombisa ngichazela ukuthi buka mshana buka mwanami la senginalama loss angake ngikwenzile. Kodwa kulama loss into engiyithandayo ngiwabonile amaphutha. La idemo yami. Kuyidemo ngenza profit. One time ngokufunda kulawa amaphutha ami
adala ukuthi imali yami registration yonke ishiwe kumanje ngisaba ngisho godo kumanje nginawo ngisho 2 bhobho kwagwayi ephaketheni anginawo ngisho into yokudla wasuka lo muntu emakhaya engaphuze engabheme enganemfundisi lenkhuluma ngayo umbishop ngqo yabo so ngixolise naye makuthiwa baphinga uyibukile le video anyone wakubo uma ukuthi ngicina ningazange ukuthi umfana ugcina ebhemela enjani kodwa naye kwangeyona into ayeyithanda izimo zempilo ayibhekene nazo so naye wayethemba ukuthi umqondo naye uyothi ukuthi kancane akwazi ukuthi agcine ebuyele emqeni ngenhlanhla ke uNkulunkulu emuhle njalo sahlangana le ndoda ngalolu suku saphuma nesixazululo ngasasusa angibuza ke umbuzo wami wabamu mongaphinde uyithole le mali le edliwe la siyifake la kule demo yakho uzoyenza yini lento oyenzela ku demo ngoba lento yakho uthi iya fluctuate is not guaranteed yabo yona i-threat yakho that thing is 100%. yeah so it is depends on the current yeah. so uthi wathi ayizoyenza ngathi buka ke ubala lo yabona mina ngabe ngivesele yami account ino 15,000 manikiniki ngamtshela ngathi buka akuphelele la imali engiqoqe roughly khona eza mase ekupheleni konyaka noma sengiqeda ukubhala engiyihlelayo angiyintshontshe angiphuci bantu ngenkuni akukho lokho mangihamba khona ngibaleke ngicasha nginama bodyguard yabo kodwa isethukuthukwe sendoda isemqondweni nendoda lana ngiyazinikela ngisiza abafundi asebe lahlekelwe yithemba lokuthi bona boke baphase euniversity masinyane ngisiza ithemba abantu asebejikiswe kaningi euniversity sangweni njalo bayafika bebethi bazo apply kushoda idocument eyodwa kushoda lokho yabagcina benga applyanga mina ngithi mabeze kume bebe benjalo isystem yaseyunisa inqabe umuntu ona lezi zinto ezifunayo ngibafaka kwisystem yasesikoleni ba register isikole sibamukele baxhumana nesikole isikole sibanike imisebenzi yabo bese ngithi abezela kumina nemisebenzi yabo mina si break it down lento ngitlalela isingisi lesesimtitisa lento efunwa la niyayazi siqala sixoxe nabo into ngesizulu ngolimi labo lela abalizibhaca bese ngithi siyakulandela manje le teaching yayibo injani lapho mina ngaleso sikhathi ngifuna umuntu ozosala ngibambele la kwi private ukuthi uma ngihamba ngiyale ePortshepstone ngifuna umuntu ozosala abe yihlo lamba engithembayo engazi ukuthi lemphefumulo engizothi mina mangithi fonela ubani noma la ku status WhatsApp status sami engizothi mangibhala ngithi uma unenkinga usecampusini udinga usizo likanje lwami xhumana nalo muntu ngibhale inamba yakhe lapho ngifuna umuntu kangizomethemba kwangaba ubani eThekwini izulu linje kwangaba ubani eUniversity izulu linje ngathi kodwa bona ukuthi babusakhupha ubungani nalapho yazi mina ngangiyiyeka le teaching kahulumeni ngenze yona le nazo ke uqinisile lapho ushaya emhloleni ngangenalo ulwazi lwanele inkinga yayisemumva ekhaya banenkolelo lo okuthiwa umama obengasondelanga kakhulu empilweni yami ubehlale ijaji Jabulu waqoka iSPCC U5000 esitolo sobamba inkunzi ngoba ngithi uyafuna Jabulu waqoka isikhindi sa600 angaze ngakuthengela nje lesikhindi no siyabuya empilweni kama wakho senihlangana emveni kokuba manje zonke izinto sengathi ihamba kahle empilweni iyona into mina leyo ke eyaqhubeka ingibusa ikhanda lami ukuthi emangibuyele emndenini wami senginakho konke sebebona ukuthi ngathi impilo kumina ayisenazo leza ikhihibe semali yeah yabo udibana lo mfana no 15,000 ukutshela ngoforex yeah so ngiyayenza lento ayisho yazi yeah ngiyamshiya ne private tutoring ngiyamshiya nale card enalo 15,000 ngithi thathe ke lento uyenze ngiyahamba mina for a period of 3 months so besixhumana ngifuna ngiyabuya kodwa konke okwenza la mina ngizobe ngikwazi mayelana nabafundi bami hayi ngale nto zokuyenza la leyo zokuyenza la ngizozwa ngawe mina ngifonela guess can you guess ukuthi ngabuya kwenzakaleni after 3 months
unami mphathi wahlela sami. Yeah, phela mina uswangixoxela ukuthi The kwenzakala. student was lacking, but Forex. was booming. Yila kwaqala khona ngabona into ethi 800,000 cash. Waqala washaw 800,000 cash. Same time wawu withdraw. Ngamfica esengitshela ukuthi ngibuya after 3 months wathi this is not the only one. Mangithi ngiyabuyela kwi-graph. Konakele. Udlule kwimitha, usefriziwe uSARS. uSARS usuthi uyamboka. Akasakwazi ukuqhubeka la trade. Kodwa wonke ama-funds akakhona. Isinde kanjani le mali u-800,000 ngoba uyifake kwi-account yakho. Mina ngilandelwa yena shuthi bamlandelile. Sesifanele silwe lo mankake ku forex ngingena kanjalo ke kule forex yakhona ngingena ngale ndoda. Yabo ngiyitsheleke le ndoda ngithi ndoda konakele manje awume kancane nalezi zinto ezizosidalela istress engani ukhona 800,000 ama cost currently sibhekene now they are less than this 800,000 of which means after all this work yabo lo 800,000 khona into ezobisasela lento le sizoyixazulula soyibona. Sacela ukuthi ke manje sibuyele ecaleni siqhubeke nento ekhona esazi ukuthi masithi 1 izothi 2 sithi 3 ithi 4 because ngangibuya mina kwesiphi isigaba sokuphela konyaka final evaluation eyinisi. Nginabafundi inqwaba manje mina sebedepende kumina bebethi abamthembi yena ngoba this and that Ubusy forex lona kanakile yabo abanye sebelahlekelwe nayi ithemba. Kodwa ngiloko ngishilo ngiyabuka ngakhathazeki because angangafuni ukuthi mangibuyela kuyena ngibuye ngimehluleke. Yabo yeah ngangazi into ukade uyiphathela wena ngesandla ifana nomusa uyiphathwe omunye umuntu. So ngabuya mina mangibuya ngizolungisa amaphutha akhe kubafundi ngakulungisa lokho up to the point ukuthi wonke umuntu wasekulungele ukuthi afike ahamba ubhala ivivinyo zakhe zokuhlola kokugcina kuphela konyaka kuyo yonke amakho. Mina ke ngangakethile ukuthi usuka ka commerce noma usuka ka science wenze i-teaching I mean wenze teaching noma wenze law noma wenze mina ngangibheka isifundo sakho ukuthi isifundo sakho siyini sithini so mekuyisaka commerce kuyisaka language sikhala kuthina se-psychology sikhala kuthina. So ngangigcina ngizithatha lezo ifundo. Into engigcine ngiyibona-ke Yunisa-ke ama-module akhona cisha afana kuhluka amagama ayikho into ayisikho-ke lapho-ke silana-ke kumina buka-ke lapha professor ukuthi kugcina kwenzakalani-ke mphathi. Yazi nani enye into abantu bazocabanga ukuthi unamanga uma ukhuluma indaba zo 3 months 800,000 no forex. No ngine-video mina lana ngisenza u-forex la. Okay ubakhombise basheshe babone ukuthi la kudlalwa la hour ikhampani yami kwakuyi-The Candles Family nathi. yeah u-forex angiwushaya kakhulu futhi yona le ngifuna la ngiphethe ba-check nawo SPNG forex trade. Mina lo ephethe imali uyangibuka le imali lo. Hayi angikhuluma indaba yembudana mina forex ngawenza kakhulu. Ikhona-ke nathi enye ivideo-ke endlini yonke siblow imali all over ngizokukhombisa when time goes on. Akudlalwa la yabo mfethu forex ukucebisa namhlanje ukuhluphekisa namhlanje futhi. Yebo. So ungaphatha imali engaphezulu ko-800,000 namhlanje kusasa ubona lo ngasena lutho. Ey mina ngeke ngaba nemali eningi kakhulu ka forex mina. Hayibo le nto ngithi mina lo ephethe imali akuyona into okudlala imali yangempela leya. Umphathi wehlelo-ke lo ngiphethe forex mfethu ngawushaya ngawa kodwa mina ngeyikhathi zo lockdown ngena asibone isizathu sayo yathi thina sawanene nini nge-COVID la lockdown le yazi kwenzakalani bavele beza kumina-ke nami bangivalela wami mina into engifuna ukuyazi bafreeza i-bank account noma bafreeze i-trading platform i-trading platform abayifreeza bafreeza i-bank account kulula uma kuyi-bank account uyakwazi ukuthi uhambe uyoyikhulumela uforex usemthethweni. Into ebanzima uma bekufreezela i-trading platform mina bafreeze i-trading platform yawa futhi leyo trading platform wakuthiwa uJP Market kodwa manje ngizothi ubuyile JP Market wakhokhela abantu imali zabo nazo yabona ukuthi stress esinjani leso. Hayi kwakuthi angiyibulala buka-ke
phathi ohlela siqhubeke ukuthi lento thina siyivusa kanjani ne-private tutoring. Yeah. Ngifika kukanjalo la uno 15,000 with the hope ukuthi ufake kwi-account yami and futhi nawe ufuna ukuthi mangibuya kube yinto engikhombisana ukuthi mfowethu ngisebenzile naye ya nalenye imali oyishiyile la. Yeah. Yabo ngibuya sekune 100,000 nalenye imali oyishiyile yenzeni izale lo 100,000 ayikho inkinga le yayilapha kwi-graph kwi-trading platform it was a million in rands. Yeah. You check so in dollars ke sazi bakuyimali so sebeyushaya ababukeli sebeyushaya ama-calculator yabo makuthiwa lento bayayithanda kodwa into engifuna ukubakhuthaza ngayo forex is not a scam akulona ibhanoyi. Forex is real sibuya khona ekuphathini imali yakho. Abantu bakithi ngendlela leyanto ebadide ngayo beze ngelukuluku lendlala lapha kuziwa ngelukuluku lendlala nanokuthi ufuna ukuba rich nanokuthi ngoba abantu abaskema abantu yilaba abangama forex trader. Phela ufuna investor lapha. Ethu uyabona umuntu umethi investor kumina njengo professor ngithi faka imali kumina sengizokwenzela uforex bese ngithi mina imali icwilile. Yebo imali iyacwila but abantu abadla imali zabantu sekunama scammers amaningi ngo forex. Uforex wona usese scam wona. Mawuzenzela wena uyifundele wena uyawushaya. Nayo ke into engangime ngayo kulo mfethu ngambuza lento uthi uyithole kanjani. What we discover le yena lelinye lamalanga uthi angazi kwakunjani ecomputerni exakwe ngiyabo kodwa izinto zakhona lapha ko accounting efunda yabo uthi wagcina eyibona lento ngathi khona enye scenario babeyenza kodwa iyayireference ngo forex. Ngithi ama bank aya trader ama bank. Wangitshela lo. Ama bank aya trade. Uma elapho kwa accounting ngeke angawazi forex ukhona lapho. Into inkinga ngawo ku forex ushangisha abantu abawufunde ngeaccounting mina cabanga mina ngawuthola emgaqweni mina uforex. Uhlaba yena ushaya mfethu. Yabona ukuthi umfico ondile yewangondisa ngeza ngaphuma igazi ngamakhala indlela ohlukumezana ngawo. Mawusawufunda. Into engithandayo ubhuti wami wawungekho lapha mphathi ohlelo angikwazi mphathi ohlelo ngalesi sikhathi ngikwazi manje ukusho ukuthi ayikho into engangathi ngiyiplane nawe asikaze sibe nayo inkulumo. Ngavuka ebusuku waqhuma umongozi ngaphuma igazi ngamakhala zoke ucabanga le nto mfowethu ugcina uyisigcila sayo leya. Buka yazi ngagcina ngenza kanjani kuyena ngamthatha ngathi akashiya yonke le mali yonke lento. Mina sengibuyile nami khona imali enginayo ephaketheni esizosebenza ngaye ayiqhamuka ku-forex iqhamuka la kule tutoring yami and kunenye futhi eningi esazayo kwebhuti wami mawuhluleka yilento ngicela sami ngicela usho nje mawuzohluleka yilento wavuma ngo-elate wathi ngisibonile isigaba sakho sokuqala mfowethu wangakithi wena sakhula nawo angikhumbula ukuthi khona ugebe ongangidonsela kulona seza nayo eyunise vele akafundi khona uzofakwa yimina ngifakwa yimina khona ngamshiya khona elinye room khona engasengitholile khona yabo ngalento yobcomrade yakhona yabo ama-student abaphathi bakhona bama-student so nje sengazi ukuthi kuleya room e-482 kuhlala abafundi babo. No, asivale ngeke I feel like 1 hour 43 minutes is too much for abantu bamfowethu. Balali wehlelo ngakhathazeki manje sesihleli kuyona ngqo. Uvuthonda balalela ke mphathi wehlelo uzosikhuze ulalela ke umlaleli wehlelo uzosikhuze kodwa sikuthembisa ukuthi siyonhlanhlatha ngesikhathi esilandelayo. Lento futhi inkulu ingasi lama episode azosiza abantu abaningi kuzoba ngabantu ukuthi ba understand yini isimo esibhekene naso South Africa. Sibhekene nesimo songabikho komsebenzi sibhekene nesimo seyidakamizwa so kulezi zinto esizikhulumile umuntu ohlakaniphile iyophuma idla amaningi esakeni. Madoda sesehla ngobonda kuhle kwesicafucafu. Hayi igama lami ngoprofessor ngoamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Baye bethi abantu uma bekhuluma nami abangaziyo ayikho into ongakazi uyenze. Uthi ngitshela ngalokho ngithi hayi ngeke ngayenza lokho. Uthi mawuyiphanda ayikho bafit awuzenza mina ngaphatha imali ka forex mina. Uyiphanda ngena la isiqubulo sethi isiqubulo sami sithi God please bless the hustlers. Igama lami ngoprofessor ngoamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi sengincenga.